Webafowethu okuhle nomusa kuyamlandela uma ufika izolo ke lapha ke emva kokuthi ke anqamule unyanyavu lwakanokusho ke lweFortuna ke imoto ke yakwa Toyota ke lapha ke lo mculo kaMaskandi ke ubonakala ke enekusasa eliqhakazile kule ndima. Ake ngiqale nginibingelele bafowethu abaqala kusijoyina leli khasi ngithi sanibonana ngila kwisiqiniseko SA Media ke ngicela ngakhohlwa ke ucinezela subscribe ngeniphinde like lama video ke enginenzela wona. Webafowethu ke kuyamlandela ke okuhle kodwa ke umculo omncane ke endimeni kaMaskandi ke sikhuluma ngomafika izolo ke wengoma yodumo ke ethi ke ngizoncenga unyoko ke lapha ke lensizwa siphinde yanqamula lonyeke unyanyavu lwemonto yakona kusho ke yakwa Toyota ke okuyiFortuna ke yohlobo ke liphambili kakhulu ke emva kokuthi ke lapha ke ebonakala ke etrenda ke ubhubha ke waphinda ke wazenzela ke okuhle kodwa lento abantu abaningi ke bayishayela ihlombe ke njengoba sazi kahle kamhlophe ke ukuthi mesikhuluma ngomafika izolo ke sikhuluma ngomculi ke lapha ke oseqalile ke break ke ama record ke abanye abaculi ke amaningi lapha ke emva kokuthi ke ingoma yakhe ke ithi ke inenyanga eyodwa ke lapha ke yenze ke yena ke u11 million viewers ke lapha ke on YouTube ke lapha ke okuyinto ke engumlando omkhulu ke lapha ke nakho ke eseyinqamulela ke unyanyavu ke lwemonto yakona kusho lento abantu abaningi ke balokhu bambongele njalo ke ngayo bafowethu ilezi sikuphathela zona la kwesiqiniseko SA Media.